Linija za izradu profila od čeličnog lima i lima od obojenih metala, debljine do 2 mm i maksimalne ulazne širine 400 mm. Sastoji se od odmotalice nosivosti do 2000 kg, radne sekcije, makasa za odsecanje profila na željenu dužinu, padajućeg prihvatnog stola i upravljačkog pulta. Izrađuje se u više varijanti i to od 5 do 14 stanica, zavisno od namene i složenosti profila. Profili za suvu ugradnju izrađuju se na mašini koja ima od 5 do 8 stanica, a profili za PVC stolariju i profili složenijeg oblika izrađuje se na mašini od 12 i 14 stanica. Ukupna instalisana pogonska snaga je od 8,5 do 10,5 kW. Brzina profilisanja je u funkciji vrste i debljine materijala i kreće se i do 50 metara u minuti. Proces profilisanja i odsecanja profila na željenu dužinu je potpuno automatizovan.